amara na ran kona rogin ya bu aya yo kiki yolado kanyo nari amara na gara ne yo ngona manyo ale ko ho yebulo ha yo na ga heni ya bara la melanga gele ya bara ko shokoro egini ki jogi ngori shode kra wananchi la Narok nikita galo tungani orikiyo kole Amerika o Amerika di yo ko tungani galakini amana ye jane galak de jene borori ngale ma bayi no rale kai walondo yake wala ba wo kitini jado gulia ni tiena ndo yengulle ko yi kai ga de ma bayi no tungana ko di uriya na sai no di uriya na be do sargala kangaro chika na bo wamekabaiki serikali kitogolosho. Tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Ekilimo tankariano tesebata o tempijan sabugoling Sidai FM na Benson Ole Wuapari na Nkorroki Oolomon kolote Sidai FM Saa Nabo Enteipa Kiyaki Benson Ole Wuapari Oolomon ligin chongo nyegduo teno longeto nage etalagio sesen lole loichegini ajo lola inartam otanabulu raglenkare elangorgeju le nonko vita te wigina tuluso yede murwe yolo tena nkareta moyikwabe ya kaunti Naroka Benson Ole Wuapari Oolomon che weja ajo idigino nisho serikali ngiro shengi somaro kaunti ni olaramata ga tenebo kaunti Naroka Ranyamala sabari ni oltungana kwa sishoro barabara le Nairobi Mayu wenkare Naroko meraba igine enkare Naroko lobometa esujulu raglenkare tebolo sena nasa Naroko orkejule enkare Naroka sabu duwote manyata oloriganto loshelema tenebo ena bushoro para korku aglolosho lema tenebo enkanyire sirita Ekebuan sentemara KCPE ngera na bayanka lusuni tigita mohuni na udo no moile teka unjorge juado. Ibangul turuyo lotiana narubare seriani erediselenke ne shomasa oshi na sishore de reshatolaba yolota na sanitary towels lo suguli ninara ile tewada maroro teka unjorge juado. Nyamale dungana wara milioni uni o point nara na boto lo sholo lungaleke nyerenkara kola meyo. Nyamale bara kole muruemba ashtomba bior shorenkara gesi vitali na ikenogi tola ino aresiano o tulusoitie esujoro komitini tenebo na ola isotu wakaba ora sherena sivitali yolotia na New Frontiers. Lejolo mono yungwa lo shon le boy tuata lungana ko oranto monile esujwanda nyarenke ma tolturoto bo lo soito golenki nyangale dynamite te kopkobo lontolo lo shoyolo tana le Burkina Faso mabe tenebo merabagine ngiti ngoto aisho kuno Nkorroki Oolomon tankadorio tenguton botegi Benson Ole Wuapari yeke Nkorroki Oolomon Benson Ole Wuapari Eranyamala sabarini na wo county Bomet tenebo o county Nairobi te bolo sena na sa Naroka rasabu kolo digidigi na leng sujuli raglenkare o ilebwa na leng torkeju lenkare Narok te bolo sena na sa Naroka ilebwa na orkeju na leng negira nyamaluna sabarini te bolo sena na sa Naroka enera sabo kanolo raglenkare na leng tanangunya na orkeju lenkare Naroka or osierogi irikeje ko ba shalotu mogino bolo sena na sa Naroka ibale na nyamali tangalo ingireshine ilata petroli yolotia na hasa tenebo yangaji yolotia na kanga wengaji yolotina ana ungaji na bashana na tibolo sena na sa Naroka egira na nyamalu bara ko bayanka ulele nyete na sharada ngara ko raglenkare olo digidik sabu ko ngarinte bolo sena na sa Naroka etena rishata Sidai FM na Etonake etalagi o sesen lole loitegini ajo lolarin artam modana bolo raglenkare torgeju yolotiana le nonko vite te wigina tuluso yemruwe yolotiana nkareta moyikwabe ya kaunti Naroka Risiva kulo mon Reverend Daniel Olekewa tenebo William Ole Nakola ne omona arbara ko tienki obate lokeju aveita yolo erikore Ola igwenak te lulunga ta de tumilo sesena lo mon kulo ibalunyere lo bayeni geru yemiso Oolomon Sidai FM Ayakina doiloshi lelo para kona tenebaya nade sauni enkewariem
Sidai FM na Nejo lomon iweji ajo eririkino neisho serikali enkiroshi enkisoma toonkauntini olaramatak tenebo kaunti e Narok. Lomon kulo oibalie laisotuak ootaparana naa kaunti e Narok emurua yioloti enaa enooloitai te kopkop e Narok nitarasaa naa mbukui toonkera e sukuul tina luboto enkop. Ibalie naa laisotuak esumash kiama oonkera kutiti, mbukui nemeeta nkera tenebo welakwani oosukuulini toonkera kutiti enaa embaye nagira aitanyamal enkisoma tiatua nkaulele. Lomon kulo isho yiok olasirani le Sidai FM yioloti enaa Milton Ole Salaon. Kaunti ya Narok nabo onkauntini naa laramatak loosuam irkumok oleng. Lalaremie irmusungu la ng'olong'oyie lalapa. Yobala saramati natii oleli yorkila ore lang. Ore enkisuma toonkera negira ailepu katukul. Kake ore lelo ooyieu nelo enkisuma enalakwa nebung'ate tiatua ina kaunti ayaki nabo oosukuuli tooloitai te kopkop e kaunti e Narok imbukui naiteng'enieki nkera. Look out for those communities where the parent is having a problem with being able to provide something as basic as an exercise book to a child, and we have seen that need is there, especially in marginalized communities. Na letu tukiwa jamii la Morijo Primary School ni kuwashukuru sana kwa ile moyo ambao wamejitolea kutusaidia na kutuletea vitabu. Etujurutusi lelo aisotuak embato mbaa naitapashita nkera enkisuma etii esumash kiama oosilan eton kutitik elakwani oosukuuli otenebo sii kulie baa ana naibalie Ajuma Nasenyana na nabo olelo aisotuak. There's other challenges that these children face. For example, kids don't have food. They're walking like hours on end barefoot to school. There's not inadequate classrooms, so you get like multiple classrooms in one room. A lot of children in our communities leave school early, of course, to start families because they can't see, a future after primary school. So this is something I really try to mentor the children in. Ayake Oolomon te Sidai FM aji Milton Ole Salaon. Olasirani le Sidai FM yioloti enaa Milton Ole Salaon. Ore ake tune jamba nelimu naa lomon ake ajo eton ake etalaki osesen lolee loitekini ajo lolarin 40 nabo loirragile enkare lang'orkeju le noonkopi tewiki natulusoyie emurua oonkare tamoikwape e Narok. Lomon kulo otisipa Reverend Daniel Ole Keyiwa tenebo William Nakola neomonu irparakuo otii enkiopata ilo keju pee itayiolo ina erikore tenetumi naa ilo sesen. Reverend Daniel Ole Keyiwa kikitum taadoi apa ripoti oltung'ani otalaki apa Juma Enteipa kigira naa alau kuna olong'i pookin kigira aing'oru naa sapuk apa enchan nikiponu taa adol ajo ore toosapipiyeti nelelek enkare naawa neeku ore naaji kigira aomonu eretoto naa tena murua ebaiki nkisiwani oltikampu natii abori olaimutiai ometabaiki katakala metaa naa ore sapipiyeti likidolta naa enkare naawa neeku kigira ajo naa tenitoduaki osesen naa amu olee ninche oisho yiok apa William Ole Nakola nikitumito ake ntokitin tiatua enkare naitodolu ajo nenyenye nenotoki nkilani namuka nikiomonu ake naa ikoino tenkaraki esiai enchan tooltung'anak peyie kitum ake ataa naa macho terishata enchan nikilamirikieta peesapuk enkare naa sapuk naa enchan tena rishata. Ore naa lelo naa parakuo lina murua oonkare taa erikoo Reverend Daniel Ole Keyiwa tenebo William Ole Nakola. Ore ake etiu nejia mbaa neton ake etii keyiara olee obo oimina tentim naimina enkiyio eshomo naa nkolong'i naara isiet ebaiki ena rishata mibale netii lolee tina luboto olosho. Sidai FM na Esapuk dupoto emanyata oolorikan tolosho le maa tenebo wenaboisho orparakuo orkuak lolosho tenebo wenkanyit esirita. Loito naa dukuya emanyata oolorikan oonkamulak temurua enkiwanja kopkop e Transmara. Emanyata nena nayawua tenebo orporor loorompoi tenebo olkirantura lolosho loosiria tina luboto enkop. Irorie naa Miss Oolomon ne Sidai FM olaiguanani kitok le Sirit yioloti enaa Ole Samboti nitabaiki yiok olasirani le Sidai FM kulo omon yioloti enaa le Swami Ntoika.
emanyata olorikan temurua yioloti enaa enkiwanja tiatua Dalkarian nayawua ilkaramtura tenebo sii iromboi tenebo tenkaraki naa ramatare tipat oleng tina lubirisho Ole Samboti na olaiguanani naa kitok nibalunye naa tipat tina manyata nisulaki naa tiatua ramatare ormaasai egira naa airorie Benson Ole Sidai FM. Ore taa toonkarn naa kaaji Ole Samboti nara olole Kisolei lorkapurri naa ore naa tenakata kitii ene naa nanu olaiguanani sapuk looromboi oitushul imurarat pookin naa kaata olote lai. Ore kitii ene wuei naa kitii ene kira irkitoip enaa kira iromboi orkaraantura kigira aing'oru naaji piilo ayiolou kitii entaleng'oi emanyata olorikan. Naa ore emanyata olorikan tipat enye emanyata olorikan naa keetai iromboi neetai irkaraantura. Naa ore irkaraantura oromboi ore pooki murata naa keuni kando kando amu keetai iromboi naa ninche apa etang'asa irkitoip aang'amaarie enkima ometuuno. Neng'amaa irkaraantura amu ore naa toosiria naa keji iromboi naa keji irkaraantura. Neuni lelo tung'anak kando kando amu keuno iromboi kando neuno irkaraantura. Ore kiwango tenakata nikitii netabawua apa erishata natejo loopapa irkitoip iririkino apa nitutumi ele orere metaa entoki nabo amu kiro apake paa kitu naa apake naa kinepuno. Ore tenakata ena naa keji emanyata olorikan enoonkamulak tormaasai. Ewanaki narishita makewan sininye Ole Sayiolo lebalunye naajo nchere ore naa kipirta ina manyata naa peeyauni nena siritot metaa entoki nabo anaa nenalimu Ole Sayiolo legira naa airorie Benson Ole Sidai FM. Naa kaji Ole Sayiolo nara olole Musingo ara olaiguanani lorkaraantura lote Ole Samboti kitii naa entaleng'oi ajo sinanu naa emanyata olorikan naitushula naa yiok irkitoip oromboi kira yiok kutitik tooromboi kake itodua naa irkitoip ajo iririkino nekiaku orporror obo amu etuuno apa ninche yiok tesiadi neuni iromboi tedukuya neeku ilo kiteng naa oisho yiok pooki enkarna nekitaa lorporror obo yiok oromboi neeku irkitoip naa ajo sinanu aitaam yiok intaleng'o neeku ore enejo ina kimaasai ore naa keyieng'i ilo kiteng nedung'okini yiok enkarna nekiaku orporror obo neeku mekure kiata irkaraantura nemikiata romboi nisho yiok irkitoip enkarna naishoo amu kajo ake nena naji romboi nemayianakini yiok pooki neeku mekure kiata utofauti etejo irkitoip peekiaku entoki nabo nena muratat pokirare neeku nejia ikunari kimaasai ore entaleng'oi pookin naa enoorkitoip irkitoip oitejo peekiaku irpayiani amu iririkine ishori yiok ntokitin pookin enaa natejo Ole Samboti ishori yiok orkidong nishori yiok inkamulak nishori yiok pooki toki amu kitaa naa irpayiani kipang'utua tenda stage emurrano kishetuo naa aaku irpayiani tenakata neeku eetuo olosho pooki naa losiria eishunye aaponu ina taleng'oi ang aponu aaduaki yiok ina. Siraki nabo uni ompointi ong'wan Sidai FM temurua enkiwanja temanyata olkaramturo tenebo sii romboi kaaji lesuamin olole Ntoika. Ilomon oitabaikia yiok olasirani le Sidai FM lesuamin Ntoika tina manyata enkiwanja oromboi tenebo irkaraantura te Kopkope Transmara. Sidai FM na Kepua sentemara KCP nkera naabaya nkalusuni 23,990 te kaunti orkejuado. Lomon kulo ibalunye laitashekino lentemara tina kaunti orkejuado tentumo nayawua tenebo nkopisi naitasheki enkisuma enkopisi e County Commissioner TSC tenebo enkopisi oolopisani leseriani nashomo dukuya tesukuul le Masai Technical te polos orkejuado. Ejo orkomishonai le kaunti orkejuado Joshua Nganatha nchere ore naa ina roruata naa kibooyo naa elejare ina temata olosho KCSE tenebo KCPE. Ibalie naa erubare entemata tolosho nchere keasita naa ilmurran oobaya nkalusuni 12 ontoyie naabaya nkalusuni 11,990 ina temata olosho oonkilasini isiet. Ore entemata e Form 4 KCSE neasita ilmurran oobaya nkalusuni 5,483 oselenken naara nkalusuni 4,814 tina temata e KCSE torkejuado. Ibalunyeki naa nchere kilepunyeki naa eseriani elimu veas tina temara nebo tina kaunti yioloti enaa Norkejuado. This time round, we are going to have some examination centers marked, especially centers which are having less than that academy. The student will take the examination in a bigger examination center. Nowadays, the government is operating through a multi-agency approach. So we are creating that synergy between us and the principals and also the sub-county teams, because we want to have everybody on board so that the examination will be credible at the end of the day. The gender is balanced, 12,000 boys and almost a similar number of girls. Ore naa lelo naa lopisani lenkisuma tina kaunti yioloti enaa Norkejuado
Enyamali barako le murua mpash tombe biorisho tenkarake sipitali naikenoki tolarin aare esiana esuju neoro orkomitini tenebo laisotuak apa ootesheta ina sipitali yioloti enaa New Frontiers. Ibali na lelo barako osomi tenkarake entorroni orbarabarani nisulaki elaini eneimieki iltamuoyia itabaari sipitali. Ipotutuo lelo barako larikok lenye peenyamaliki ina baye tesiokinoto. Benson Ole olasirani le Sida FM oishoo yiok kulo omon tenguton. Ija kaiting kailus endung'et ena natii ilukuny olosho lembai te sub-location ele shurade woodo naigara tolontoluo lenkare Narok. Imbaa ebiotisho te sipitali naikenoki ilarin ootashe eimu empaashai orkomitini olaisotuak ashetaki leina sipitali yioloti enaa New Frontiers. Zakaria Ole narika amanya emurua empaash kayiolo mbaa esipitali eshomo embata ormembai airorie enkampuni najo New Frontiers otii Mosulani netum enyamali lelo tung'anak neshuko taadoi etejo mekiindim ataasisho tiabori wananchi ekigira apa airo embata orkomitini tina sipitali orkomitini sii lenkop kake ore 70% netum ninche nemeyieu naapa lelo wafadhili. Kulo arin pookin oshomo dukuya naa ketiaki ina sipitali ore duo yiok loopeny emurua naikijito enemurua ke sipitali neeku etii ake nkutiti kirorot naayieu kulo tung'anak neya aiteenenye. Neeku ore tenkaraki ina neng'iring'iana eramatare esipitali mpaka nelau iltung'anak lempaa pookin baata tenkaraki eyieunoto oltung'anak. Etopona lelo parakuo aikilikuan erikore ewoodo naikara peyie edamu ninche tenyamali ebiotisho tenebo orbarabarani lemeimayu tenesha neisulaki eetae iltamuoyia. Naamanya emurua mpaa kinyamal naleng tena murua mpaa siai esipitali nelalakwa lemeeta entoki natii. Nekiyieu nikijoki serkali naji nkishu naara narikito lemakop amu kinyamal naleng oleng. Ore tenkaraki esiai orbaribara ejo alotu asha nenuka tukul peemuoyu oltamuoyiai naa orkarai kiya maikata nikiya leshuta sipitali. Te sub-location ele shurade emurua mpaash esiraki enkitesheni esidai FM kulo omon tejoki enkarna James Nchoy. Ore na hilo na olasirani le Sida FM yioloti na Benson Ole nejo lomon inchere ajo kilepua naleng olameyu tolosho le Kenya. Eyieu naa iltung'anak oora milioni nara uni o1.1 endaiki emusaada elimuni ajo ketii naa enkishui enye batisho. Elimu naa lomon ajo ore looyieu naa ndaiki naleng naa iltung'anak oora enkalusuni 500 olimuni ajo ketii enkishui enye batisho ena rishata tenkaraki nemeeta ndaiki. Etala naa iltung'anak indaiki nesapuku olameyu toolubot naapaasha olosho le Kenya nkauntini nara 23 tenkaraki natalaki naa enchan olopiro toolubot naapaasha tolosho. Ibali naa ng'ole orais Kenyatta impisai itabaikini nkauntini naapaasha tolosho naanyamal tolameyu. Sida FM na Nejo lomon tiaiwueji ipang'u olturrur yioloti enaa narubare eseriani egira aaret iselenken isho masaa oshi naasishore terishata olapa yioloti enaa sanitary towels toosukulini naara ile te ward omaroro te kaunti orkejuado. Etejo naa enkarikoni ilo turrur yioloti enaa Jen Suteka njere keretu naa ina reteto nena silan peemepala enkisuma enye terishata orkilani nisulaki easita naa entemata enye olosho. Ore esiai ang sapuk tena rubare eseriani naa enkisuma entito oshi ki-advocate oleng. Ketii oshi enkata nabau nedol entito olapa nebaiki naa kemitiki nkulie kera epuo sukuul tenkaraki kuna tokiting naitumiai. Ebaiki netii ntoiwuo nemeidim ainyang'u nikidol ajo kasidai teniki-support inkera. Nikijo apa enaikasha nikiponu aisho peemelo ake nelau enkerai nena pads nelaikino ayeu sukuul. Ore na ina ne enkopisa ilo turrur yioloti enaa Jen Suteka. Ore membai ilo turrur yioloti enaa Jen Saitaga netejo naa meeta eretoto natumito nooshi ninche te serkali kitok o serkali e kaunti easita ina siai. Ejo kulie nooshi emirr nena silan nikilikuan serkali e kaunti orkejuado peejing naa esipil egira aduaya ina baye tooselenken pookin natii sukuulini tina kaunti yioloti enaa Orkejuado. Ore mpisai nikiata naa kulo oshi kimirr kidipaka ntoyie sukuul kake kenyamal naa mataret amu ore entito naa kifaa piisuma anaa piisumate ilewa amu entaisere nena pisai naajing'u naaji ina kaunti enyitio mbung'a ntoyie peetum sinche aisumata. Ata irpayiani tiatua community
peibung'aki yiok nikingira aomon laisotuak neisho yiok sininche ereto ake. Ore na ina na nabo ormembai lilo turrur yioloti enaa narubare seriani yioloti enaa Jen Saitaga. Etishipakinote naa sininche erikore nena sukuulini nareto ejo naa nchere ketaa netipat oleng naa keretu nena selenken teneishori naa nena masaa etipat neisulaki terishata napuo aas entemata enye olosho. Kincho enashe ele turrur lenarubare seriani eetuo ena sukuul ang. Ore kuna kera noshi olong'i olapa naa idol ajo metii enkumoi sukuul tenkaraki metum pookin nena masaa naayieu tenena olong'i olapa, kake ore tenkaraki ele turrur eewuo ekiomon ake peyie eretori sininche peyie ebaiki nkera pookin peetum pookin aata ketii sukuul. Ore naa lelo naa irmalimuni olarikok loo sukuulini naapaasha tina kaunti orkejuado ward yioloti enaa Maroro. Sidai FM ena. Ashe tenkaraki enitashama ninyorru nigelu niduta ninkode enkiresheni ino Sidai FM narikito olosho le maa. Iloito dukuya ng'amu Nkorroki Oolomon wuapaki toloing'ang'e toosupuki orpurkeli toolubot naapaasha olosho le maa. Tepolosi enaanasa enarok naa kesipa naaje wang'an ng'ejuk. Benson Ole Wuapari. Burkina Faso. Etwata iltung'anak oora 60 esuju endanyata enkima tolturoto obo loosoito oogol enkinyang'a le dynamite te kopkop oloontoluo olosho le Burkina Faso toolomon ootisipa erikore olosho le Burkina Faso. Elimu naa lomon nchere kibung'a naa enkima lelo soito le dynamite negil nkajijik orkeek tosokoni obo lilo osho le Burkina Faso. Ekwetieki naa sipitalini naapaasha iltung'anak kumok oibung'a naa netum naa irbaa lenkima tina rishata. Eton naa kegirai aajurru embaye naitera naa ina kima tilo osho yioloti enaa le Burkina Faso, enkima nataara iltung'anak oora 60 nesapuku osomit naleng tilo osho yioloti enaa le Burkina Faso. Benson Ole Wuapari. Lelo omon oltung'anak oora 60 ootalaki eibung'a enkima olturoto obo loosoito ogol enkinyang'a yioloti enaa le dynamite olosho le Burkina Faso oisho yiok enkidipata oNkorroki Oolomon Saa Nabo Enteipa te Sidai FM wuapaki eroosho naa saa nabo ildaikani obaya 23 osekondi naara 11, 12, 13, 14, 15, 20 ikunari nejia ng'amu kulie omon toNkorroki wuapaki teneosh naade sauni enkewarie te Sidai FM botieki Benson Ole Wuapari aka Nkorroki Oolomon. Tenkariano sapuk. Tesipata. O tempijan sapuk oleng. Nkorroki Oolomon te Sidai FM.
Sidai FM na Kaji Soilana Gol, Ningro Sidai FM, Muro Lopito, Nancy Nareno Legukel, Temure Moto Njito Lopito, Anyor Nkorroki Tiatwa Sidai FM. Kaji Nanu Yvonne Ntete, Kanyor Singulitin le Sidai FM. Kaji Brian Narolo Legukel, Anyor Sidai FM, Erishata Nkorroki Oolomon, Naing'ua Lopito. Charles Muzeleu Olenchoe, Aing'ua Pejot Tolopito, naa kanyor oleng ainining'o ena naji Sidai FM amu stationi ormaasai lang naa kanyor ainining'o Nkorroki Oolomon, ajoki irmaasai lang pookin mainining'o Sidai FM. Kaji Asbeti Ndete, aing'ua emurua Lopito, Motonyi, anyor oshi ainining'o Nkorroki Oolomon Sidai FM. Kaji Doris Enole Kipukel, aing'ua emurua Olopito, naa kanyor ainining'o ilomon eing'ua Sidai FM. Kaji Timani Enole Kipukel, atii emurua Motonyi, anyor ainining'o enkipindi oonkera. Kaji Nanu Nancha Kipukel, kanyor ainining'o Nkorroki Oolomon. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Sidai FM na Kiyaki Oolomon elenkiguran teseuseu nalolonga te Sidai FM. So it's down to business here. So poleng olainining'oni le Sidai FM enkolong Jumanne ontarikini 20 olapa liare olari loonkalusuni 2020 erishata naaliki ilomon oipirta enkiguran kaji enkarna Milton Ole Saloniki Perermerek Abumayang. Ore kinterunye kaunti ya Narok nelimu ilomon nchere ikilikuanita loopeny ina kaunti serikali otenebo ilarikok lelo pookin oota enkidimata peyie epuo aing'uar nkiguraritin etii ene football enkwatata okulie kumok nayau irbarnot tenebo orrekie oitubulunyieki osotua tiatua ele osho nisulaki tena rishata natinyikua engelare. Enkiguran te Sidai FM. Ore tidialo orpolos tolomon oipirta enkiguran e La Liga Santander olosho le Spain naiguranaki enkolong eng'ole netupukutuo eterusutito engol nabo tenabo ormural lentim e Celta Vigo tialo ormural lentim e Levante otii erishata 20 mpointi nara 15 tiatua orkurroto le Banca Balaidos. Enkiguran te Sidai FM. Ore tenkiguran Serie A olosho le Italy netupukutuo eterusutito engol nabo tenabo ormural lentim e Cagliari tialo ormural lentim e Napoli tiatua orkurroto le Unipol. Ore ormural lentim e Bologna otii erishata e 12 nidong'o ormural lentim e Spezia otii erishata e 15 ngoli nare tenabo tiatua orkurroto le Stadio Renato dell'Ara. Enkiguran te Sidai FM. Ore tenkolong etaata tetu enkiguran oonkias sapukin yioloti enaa UEFA Champions League naa kiguran mural lentim e Chelsea olosho le Uingereza tialo ormural lentim e Lille olosho le France tenaaku itasho saa 5 enkewarie tiatua orkurroto le Stamford Bridge. Ore mural lentim e Villarreal olosho le Spain neitoomon mural lentim e Juventus olosho le Italy tiatua orkurroto le Stadio della Ceramica. Enkiguran te Sidai FM. Ore tololomon oing'ua orkurroto le Stadio della Ceramica ninyidipie ilomon lenkiguran ayuwaki erishata nasirian kaji enkarna Milton Ole Saloniki Perermerek Abumayang. Kiyaki Oolomon elenkiguran teseuseu nalolonga te Sidai FM. Sidai FM na Enda supo olosho lenkaji enkiteng' ormaasai ntasimini ayiolo yiok ena ikilimu ate yiok irmurrano selengen enkitesheni Sidai FM odung' irpurkeli osupuki kirishaki olopiro enkiteng' niking'asie oltomo osupuko nikintabaiki ntae ilomon oodede tooltireni toloonkajijik inyi.
Shadimayia notang'asie motoroki enkare tolagira lo le Mugisa isumaki yiok isirat le Biblia nisho yiok erropilia enkitagata Enkai teshumata. Olturumet oitarasakaki mesha kole kilesishoro Simo Ben lotuni tayiolo irmaasai lomon lenkakenya nisulaki tenchoto onkasetini. Erishata ina natijing'e Ole Simbiri toonkorroki oolomon le Saa Nabo mitasho saa 5 enkakenya ishorita irmaasai loopir oosasi nitadou enkatamboi enkiborra oolala tenkaraki enkarriyiano enkinosunoto oolomon. Peter D. eboitare Angela Muriet terishata eselenkei ishorita enkaji enkitati enkata nailepunye olakira lenye. Vivian Kanoi esidai nesiririan enchata embere nailepakinye irkeek enkima toonkorroki oolomon le saa 7 endama omitasho saa 10 enteipa. Elijah Karbo isho irbarnot osim terishata onanuoi ishorita sinkolioitin ooyau emborron toondamunot nisulaki toongolikinot naagira aimaa. Patrick Ole Mantirra tenebo Dominic Ole Kipelian otijing'a terishata enkiyang'et narropil eduaki irmaasai mparau enkang'itie nikasie lelo murran elukunya ormeshuki. Benson Ole Wuapari ojing' inkorroki oolomon le Saa Nabo Enteipa omitasho saa 3 enkewarie ejo selenken Enkai nchooki matodua Ole Wuapari toonkonyek. Sharti leoshitoi metamanai terishata enkiguana nalulung'a etii esipil Daktari Ole Koikai enkitoo naiborr elukunya autaki enkaji enkitesheni esidai FM eimie empita neimu oltidu itabaikini enkaji emaa lomon lemeeta osujati. Eboitare kijana mtolo lolepie tenkirisi naado tenkitashoto nasiriri osupuko le Mao nailepita nkatambo etii obo. Erishata sidai ina naishori irmaasai tainduan naapaasha ejokino ntasho maatoosho enkumu kake tenkaraki ake dupoto olosho le maa. Erishata enkerai esidai FM enkolong e Jumamosi etijing'a Vivian Kanoi isho nkera osim peyie etumoki ntomonok aigilie nkishu lasho telepore. Eitu kincho mpiding kiwanjani tenkiguran kiata Milton Ole Salaon tenebo sinye ormurrani odo nkonyek Meya Stanley Ole Santero nikasie ntoyie ormelili. Erishata olaranyak lolosho lormaasai ejing' ormurrani Lole Kanjwel Olepe emborron osikiri ishorita laranyak lolosho lormaasai enkata nailepunye nkishoorot enye. Enkolong e kanisa Jumapili ejing' Ole Koikai itadoiki lelo maasai empiris oomayianat. Ilasirak lenkitesheni esidai FM lemishoru enkata limu pookin. Kaunti e Samburu etii Patrick Lepaki o kaunti e Kajiado Peter Kiriongi nitashe tosiringiti le Transmara Lesuamino Ole Ntoika. Ona nanu ending'idai esirowua meshak Ole Nampaso isuaki lomon esukari neoshi nkera lukuny ejokini entigirata amu etabawua erishata enkerai Ole Tein. Entoij nena irowua amu kira irmurran lenkitesheni esidai FM ewang'an ng'ejuk naewuo atua nkishu nikasie yiok olosho lenkaji ormaasai.